Bu günlerge gornuluğun odunu nehelegen kılıç uçastıgar toskul sakas sühülerin iter kayıstıba ınaktarıgar operasiya komitenen çinçer sığılaq fistulları turordular. Operasiyini bütün Rusya tağıtığı kayıstıbatın kılların öğreter çinçer instituttan kelesılcar uçun edar ıttılar. Sihili Roman Dmitriyev. Odunun ehliyeğin kılıç sirgar sakan ağlan jarıktanar Tuskulqa hayıstıvası ühülere 2. ağısıllağı bu nehliyek ulusu hüçastagıttan köhürülen kalen sayılır bolbuttara. Büyüğün künge hayıstıvağa uopsaya ağı 12 sühü sayılan turar. Manna 32 ıganar ınaq barıttan bu kemge 30 teröbit. Inaqtары körerge sterge kehinge tüger tüet lehet tübügürer evi bollağına sayının üst lehet bar. Künge ortadan sağız bu geliyapetine patrona doyka gitar butigar istütüttü. Gideni ortadan bir ellere tekünge. Olan orta üzerine her dökeni Ministerstvo или правительство только bu материальная база вот сайдан. Yerger bağırıyatı dese bilgin dağını arı tuğuşuz öbülahmet kırağız. Kelin ısıllarga urata yılgılaq saqa sühütün aksanın elbette satahın onu tenge üyeretehin sen balayimit ıtıllar bolla. Ol kurduk bu günlerge bütün Rusya tağı tıyaqa haystuatın kılların üyereter Çinçer institutunu çoğunaydara kılıska kalender üstünaqa kanlılargar fistul diyen attaq anal tereli operasiya komitenen turordular. Operasiyalir kemlerger sühüler narkostandılar. Bu fistul komitienen ınaqtары tığınaқты örсыллар ustata keteyen üyereten koruyuqtıra. Будет возможность оценивать напряженность и направленность пищеварительных процессов, отбирая пробы из рубца непосредственно у живого животного. Посмотреть, как на самом деле ведут себя микроорганизмы, как усваиваются и перевариваются корма. Кроме того, есть еще масса способов применения операционных животных. Можно узнать, как усваиваются корма, через сколько они усваиваются, защищен ли протеин в этих кормах. Можно изучать микробиологические процессы, разрабатывать новые пробиотические препараты. Тынақ сылжарынаға хигар манны атын әттік сылжара сүйехі опсай тұрғар туақта кухантынан жайба дейір иделі аулахет. В худшую сторону никак это не отражается. Эти коровы могут и осеменяться, и воспроизводиться. То есть дальше их можно использовать практически точно так же, как обычное поголовье. Манны густук научнелі салғы инникет түгер сақан аған кескілгер ütüер әттінен жайығар, тыға хайстуатығар өссі бір саған келбей болуғар олықтауқтар әрелдері үгіз. Арман Дмитриев, Сақа телевидениеті, Горнай.